महादेव 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 र 1,70,000 रु भरिलो देखाउन बाँकी राखेको भेट्यो। भरिलो प्रोग्राम हुँदाखेरि यदि खर्चबाट भरिलोले मैले हामी त्यो एरिया बनाउन सक्नुभएको र भरिलो सबैको योगदानले मलाई भनिन्छ। यो प्रत्येक पक्ष मंगलम पुंडरीकाच्य मंगलाय नंदन हरि जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादाती शिवासुदान मोली चलो ये तो तुम्हें यहीं पे छोड़ के दे दूंगा। राशि भक्तलाई थोड़ा मनाउँछ विचार परिवारले त्यस कारणले योगदान मार्फत नियमको सम्पूर्ण खर्च चढ़ाओ आप भी 1,00,000 प्लस 5 सबै दान मार्फत आएको हो भन्ने जानकारी सबैलाई र माधवजी र पहिलो टिममा सनी शर्मा एवं आफ्नो विशेष योगदान दिनुभयो उच्च सम्मान माने। ठीक है, थैंक यू मैनेजर। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रिकॉर्डिंग आ रहे हो आप? एक बार बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। ओ बासा कैलाशमा लैजा प्रभु पुग्छ मनको आशामा, लैजा प्रभु पुग्छ मनको आशा। आउलिना शिव कैलाशमा जाने बाटो मैले चिनिना। आउलिना शिव कैलाशमा जाने बाटो मैले चिनिना। आउलिना शिव कैलाशमा जाने बाटो मैले चिनिना।